GKP Bongkon Unit taken nia Rise 2018 here in band competition at Televegan Tuma kan band min hi Skylar band nia GKP Bongkon Unit I kan opdon ni o hi introduction hi kan penga ke hi mamwana kan nia band in charge kan nia tin in charge tang te hi ruat sanga le urang moya sinarang moya chuanin kan band member te hi vocalist atang hian introduction kan pitranunge kan vocalist hi sangi ania o kan drummer hi thlamuana ania chuanin kan bassist hi tikea ania kan lead guitarist hi valtea chuanin kan rhythm hi mahuna te kan nia o hei band competition atang hian thei patapin kan in puacha vea hei thil ti sang sang te na thok tele school kal lai te kan ni wang hian in hun rem chang le hi har khop mea ti hian kar khata hian in vui thum hi kan zir thei tro kan ni chang chuan in vui ni te hi kan zira zana hian in dar kuat lam pang atang hian in kan zir thina kan thei am tok chuan in kan in puacha vea tin he competition a hian in pathian in rem ti chuan in sang tak thin ve nge te po kan tum mani GKP coordination committee aizol ina heting Arise band competition an buat sai hi keni GKP Bongkon Unit chuan tha kan ti emema hei kan unit a te po kan thalai te talen nei thatak tak te heng competition an buat sai azara hianin kan in huchuak ania an idea hi tha kan ti tak zet a tin GKP coordination committee aizol te an kal le zel tura te le he Arise an buat sai hi a hlawthlin zel theinan du sakna sang ver GKP Bongkon Unit te chuan kan na ne